Ndizo za ukaya wandu wahubiri wa ukaya dazila na hamara ngujusisha wansi watangazaji sina upezo wa maso shasi karikubaliwa wakati chuma shongo hunu mahala nikawe lazimishi wa ikozepu ike tayari tizamara ngujuzi ya ukaya si wandu keonga si haruma danje enda mno dauni hunu hamasa mina kuwasa hudebarkewa si jaba nujuzi tifanye anos ikaw lazimusha yensi ya hatu antarisana ngozi jiri rangu ngewado henda mwaka alhamdulillah yabo tinda boriliyo ngari tahawo mdo udozi ula rahawe jasiha ngari mkinishi hawe ya ukaya hari au kami mtangazaji ngabo mdu ya rohoro no mdo ye hafu ye kajafa izoti za hangu mpaka renderi shuhudi shawo mdo ngofanya odega enda mno rizi habili banurangu juza ukahava na rihubiriwa wandu wani wano mjinga chuma shongo nkomiwani hunu mahala ikao ngasi andanje kaimba telefoni ketushinda ya filmero ukaya ye maji ya baya ntijo shangaye telefoni ketuhe ya ndongi flu yonde mvua unudu hamasa mina ye maji ya debarke ya ranganya amma hu dowoni saya ukaya za mguti za hatu shari zama ikitangazaji ya ukaya wa mahalani hunu ndio mahalani haanjabu haukandwa hubiriwa shanga mjori samhiye mapicha au wotindami wala tile telefoni shade mvua samani aizondo sase samaha ena kasi harumai danje tizambara ngujustizo unwa masamina urambe umrao mitambuni nezenyi bazilo karibu vanu wa roha mwendani wanda bala juzira munisani vanu abahinu ngobunguzawa ngomalalao shauka urire mabanura kaya ubiri abo tubuhunu masamina yabo nane malaho yambani mananga mwanao abo hata wabaniho ngabo malaho ngazo sana rendera watunde kango jori nike amri riwajue bao eke majikaja zubaho hoda honde wala wanda bala rakajuzi hausanje wakitangazaji wa mro unu wanda bala juzira munisani wano bahinu ngobunguzawa ngomalalao shauka urire Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori mjundra uharumwe maswayomane ngani mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia watukufu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun unomsiba mziro ba Komori wa jarumenti ya hatu unomsiba mziro ba Komori unomsiba mziro ba Komori alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu na rihifadhi Mwenyezi Mungu na hifadhi nchi ya hatu Mwenyezi Mungu na hifadhi wanyanasi walio harumwa shesi wa shangazija haunga tamba harumwa masiwa yo mane Mwenyezi Mungu ya wahifadhi wanajundrao Mwenyezi Mungu na hifadhi ze famille warohorwa nomra nemiro ya majino ze famille wamenye wa ze dega materieli dega ekonomiki dega za wanadamu sanga watawa ndokatwa jumala waliyo ngawata wakoza donc Mwenyezi Mungu tizaba Mwenyezi Mungu ya wahifadhi Mwenyezi Mungu ya wahifadhi watukufu ye message yangu inunga njonjenike sedilarifu njeni mnike droit de réponse hema kaulu ya kayambo usukwa jana watukufu sedilarifu hafanya message usukwa jana minui za hunu Faransa hafanya message yabo
na makati mwishie haruma ye page ya Comorinfo sedilari funge ya rumba tukufu au lieu yafanya apeli ya paroa Komori salama mwana mtukufu Shamsuddin Tamu salama na zondile manama Azhar Saidi salama na zondile au lieu tizamba sedilari fu yafanya apeli hauya tota solution harmo wa Komori harimale kafala la zero la janmwentia hatu enga rifanyao ye solution dai chase dilarifu na marketing mwishie nge yabo hafanya 26 minutes nge yabo e makalalo no yabo azalina lawo nariliberianti azalina lawo azali criminel womra bayetwa mana womra baye un grand politicien wa Komori wondo mdunjo kanzanjini mjibu harimwe message yinu nganjo biramba bitena mitizamba muone publication yangu ya bitizamba quelle contribution ya hangu quelle solution parce que kana kiri kanso haba ni rongo we ninji harma ile kafa zero la sarmati hatu ukaya ntu solution ijo kirizo ndo hamba zikubaliwa ijo kirizo ndo hamba wanama wazirengi non donc watukufu ntsonza le tsakuyu ngantendo ni njie mbavi ni njie harma selilarifu nganitio batukufu mwishie mbavi ntintie makaulu selilarifu ya mbao ba vraiment ngami etone ukamicho do zamba ukamimi tina hichila selilarifu haini sa selilarifu ajorongo wanga ndo mjibu ekaharongo wano mtina mjibu shaka harongo anayi mianjo mjibu njajabani mdeye njajabani mpweshewo shati jabani ni mrongoze politiquement yonde system hangu nje ni mrongoze politiquement parce que njukanga watabi hao ngabo wa hepartirija wanwa sedilarifu wanzani wahe hao wandu mjini hao bangu wa mjini hao bangu nganjuka watabi haka eka nuko droit de réponse sedilarifu ekati jabani ngani mjibu ngabo kawatabiha salama mwana mtukufu procureur Al-Humin homluani salama na zulile ngabo tizamba ngabo kawatabiha bano kwa tuhanza mdado jibu sedilarifu kwa tuhanza mdado mbuya mkritike bahimi asan isala negociateur de la république hani sa sedilarifu jorongwa nayi nganjuja ni mjibu hani sa sedilarifu joderape nganjuja ni mjibu donc watukufu nganitio mbabintiti tizamba mwishie makaulu sedilarifu ya mbao de makaulu sedilarifu ya mbao batukufu samahani 2 secondes voilà tsayimu ngana njo mwishie mbabi e makaulu sedilarifu ya mbao barangu na avance mbabi babo ifanya tizamba ifanya la méprise ne dure qu'un temps. Le peuple comorien qui va, et je prie le Tout-Puissant, le peuple comorien qui va très prochainement s'insurger, se lever, prendre conscience de l'échec de l'équipe qui a pris le pays en otage. Bientôt s'engager dans un vrai combat de libération. Nous devons prendre nos responsabilités. Non seulement nous insurger, mais prendre nos responsabilités et nous engager dans un combat pour la libération de notre pays. Nous savons tous qu'il y a un prix à payer pour ça. Nous devons manifester à l'endroit de ceux qui souffrent, de nos compatriotes qui sont dans la souffrance à l'instant même je vous parle. Au Comores, je sais qu'il est minuit, il y a des Comoriens qui ont perdu leur foyer, leur toit et leurs économies. Je tenais à le faire à cette heure-ci. Il est, je pense, minuit au Comores. Ni avance mbabiti tibana njumwishie ndondo mba nsayabo naba nsa bajo kawuri ya
yambeka libéré na jouer libéré nsia hatu prendre conscience de cela pour nous engager et puis trouver des instruments. Nous devons créer, chercher des instruments adéquats, appropriés pour libérer notre pays. Voilà. Watukufu. Gankazo bantu zaba hafanya 29 minutes. Saidilare fuharongwa jana bo masihu. Hazamba banu ika minui jana bo masihu. Shamimi emananjoni jibu banu tika etoni hema kauli yangu. Ukatizamba au lieu Saidilarifu yaje yafanye communiquer yabakanjale kafadziro la sarmenti ya hatu yajafanye communiquer ukangani paro wa Komoro notipia ngani paro wa Komoro notipia na mke prudent na mfanya attention ngani paro wanama walio harimo l'opposition wanama kamili mla harimo l'opposition yangari fanya uharmale kafalinu ye solution dai yeye plan dai yemsa dar tukafanya dai bwa Komori hele kafalinu izo ndizo mimi nakanwa fikiri ka Saidilarifu ngujo jambe makauli yao un grand politicien hama Saidilarifu sikadwa fikiri ka ngujo jambe makauli yao ukaya engari tsaho solution dai bwa Komori linuka fa la hatu sontipia linsila azalibahi banabweka kanafumbwa azali shana twabokaya linka fa la hatu sontipia à tous les Comoriens on est tous concernés. Shanja kaulindo kaya Saidilarifu ngujo afanye message ngujo afanye communique yaje daziladu kuhaba denwa nyanya walio harumo nyanya walio harumo lebweti ukaya azali criminel narjuhe relibere yensi libérer la nation yabo ngarjomba kabo Saidilarifu ngawe hors jeu yabo ngawe hors jeu. Et ça, il y a événement le makatianu de le kafa zero la si harmenti ya hatu zentuzinu de miro ya maji ya si harmenti ya hatu zilele za kabida basamdo kanti mwezamba harmaze rezo sosio zilele za kabida basamdo kanti mwezamba mweta solution ngarifanyao banle kafa linuzi linkafa zero ya miro ya maji inu itungwa ravage ya miji ya hatu engarifanyao ya solution dai sisi diaspora engarifanyao si diaspora haunga chomba kaengarifanyao si wa Komori engarifanyao ye politiki na churamba le politiki mana Muhammad Abba salama na zonele ye politiki na churamba ye politiki banuka fadziro helinu le siha ilo la tusotipia ilo tila azalibahi yoti ya sersebahi hauyo tuyahe parti UPDC bahi hawe parti joua bahi non yo ya tout sorti pia soit Komori ngasi concerné son tipia sharti jabanu oui azali ndi akato ndi atongeza no ngozimo azali na juha na juha ya ziye ombrama juu ya azali nge Tanzania nge Kenya siha kibange yiho tijao Sinde helinu bwe Saidilarifu sinde helinu nakubaliana bwa Komori sinde helinu karirantu na renzo peunu na renzo jalousie unu ba sinde heli msinde heli kama un grand patriote mwana sujai mdukai hanza yansi sinde helinu nakubaliana bwa Komori banunyi mbawo mnyanya ni activiste mbawo mnyanya le politicien Saidilarifu bo Saidilarifu bali jokiri hulale bo Saidilarifu fumbuni ngombe de bajini de capitale de bajini yonde leba vuilonde kinemi rama jisi hao kemi rama je itosi ha hani bo Saidilarifu kemi rama je itosi hani ngojo kamba ngojamba azalina jidebrie ni mwamba wo mnyanya harima zerezo
ni activiste mwebe wo mnyanya ekaze no gozinu le emirama jini so isimu hanyu kamchokamba yona mwekaya kafale hija helinu lotsorenga o wanrupia lokal do tsuguwa ka ganarengo wanru wa azali bahe ni renso wanru l'opposition ganarengo wanru l'opposition ni renso wanru wa azali bahe nono kafale le hija lotsorengo wanrupia kodo ya hija yoke lotsaha bwejabaya baya onro wanawo swabunduki hawanu ngwaremano na zonodi lotsora ngwarupia ukadotsunguwa afubo sedilarifu tizamba tikadwa fikiri ya message wakatosu kwa jana tikadwa fikiri ukaya ya bongo jojo fanye komunike urendazi ushemeeze ufanya apeli ukabwa komo yengari fanyao exagerar mayensi zinungizo grave exagerar mayensi zinungizo linuka fadziro yengari fanya juba komo ye solution dai wanama lwarama l'opposition narikensi sonti pia rita solution rirasha wiri wanama diaspora ya baraka yengari fanyao bo diaspora ya baraka ngari fanyao ye solution dai yo shawiri ndau yeye plan dai yeye faida rijo yeye faida dai izona kadwa fikiri bo selilarifu un grand politicien madawe mrudwamana hamadawe ngojo kensi wa bimakauli marhafu heliyo shanja kaulinda bwa komo walizamba fanya 28 minutes na makensi mwishie harumaje page ya komorenfo ya kensi yabo narjwe ra libere yensi azali criminel azali asasa yensato wanugwa tabi hao tijago selilarifu tizamba yabo ngawe orge yabo ngawe orge yeho hunda ndahu ngasarmo msuba bahoke ndugoza ukarma politiki liberiensi azali criminel na boga sarmo msuba mziro swafi gabandu wanju wamenye wazi nyumba za hao hemirwa majila gabandu wanju watabiha gabandu wanju walatazema za hao hemirwa majila bwa komori karboka konsiane zongozi inu raranso peu rakantira ngalaze faida ya hensi ya hatu rakantira ngalio mwendole wa hatu rakantira dongalia kafa jalini le hija is rido prevenir avant rale jaja raranso peu bakomori tizamba gadile jay busedilari vanule kafalino linuka insika do hadani esa mwenye baraka sadi swalihi l'ancien gouverneur mwenye baraka sadi swalihi haruma yezia ikililu dhalimu yabo yaka gouverneur emirama jeni toke sihi le bafule dahe babao e système de heli ni uyo système yino e système de ni uyo esa ikililu dhalimu yaka president ye peredia ikililu dhalimu ye samuni baraka yaka gouverneur ye perdiyo ye mirama jini toke sihi de heli ni uyo e système de ni uyo baba sidwa zaraka banu sidwa zaraka ya miru ya maji toke sihi de heli ni uyo harmal bavulahe babao l'ancien gouverneur mwenye baraka sedi swali hafanya hasaruha jaunu Faransa ye diaspora wamtangiza mapesa wamnika mapesa wende warisha wire miru ya maji wende watahe solution shawandu wenji wa he diaspora waja wakazo kaya waja wa denonse ukaya mwenye baraka halize mali mwenye baraka jaunu Faransa rimnika zimali hende hali kajafanya rongoyo kaja sedia owandu wamenyaze nyumba zao owandu watabiha owandu warengwa armaze nyumba owandu walwaya mwenye baraka kajafanya rongoyo halize mali esa dilarifwe ensuiyo ukakomori hudenda en tant que avocat waka avocat hudohenda la réunion harbi wasi hakomori bose dilarifu mena watu jwa wasabe
Imana à cette époque bo c'est de l'arifu watu juha uambokaya ikiludhali mwana rohe ikiludhali moi dictateur nguru monai imana tuzambeni bo c'est de l'arifu no huka Komori hudofanya aller-retour entre la Réunion et la Comore ukaujua le kafayilo la jiri esa la se gouverneur ya mwenye baraka ya kaya hukaya rubesedi larifu chatizamba linu le kafalinu lila tusoti pia balulewo tikadwa fikiru kaya nyuanyana swahida ula mabajani nyima aktivista tikadwa mokaya ngamjwa huja mnike droit de réponse leo mjumno ni sema su alokai bo négociateur e banongo juo shana bokanyi kam sudunge politique ne problème shaka bisuri kaya mjo jamni jibu mjo ja mrijibu si wandu wa azali leo leo da wakabidi mrijibu leo shanda bokaya kamtutaha mduge zibira harumwensi hatu kamtutaha politiki shanga nyibanu hamala pizo ngani banu hotova adabu ngani banu hodenigreyansi ngani banu hotodo jawanduzi ngoni ngani banu hotodo nga mafoto ya tabia ambimwe tarama zerezo sosio basi shalewo lewe kakoli nganya bandu wa nganya akili ekakoli ngamdengo ya politiki ya Komori leo tizaba da mwakabili mjemke nsimrijibu imana naambia hiyo zawaridi ngamjoke shakane heni mwaha wotokaya konferansi hawajamba reunion hawajamba sommet ya heklima heni mwaha wotoka swa some mbili au ndaru shakane mbili au ndaru harmwa eklima le climat dans le monde harmwa dunia kamili surtout en Afrique umalaona tabihao hemira majinu umalaba lojua kali yevwacho lo hunya baheni mwa haboto kasome heni some kao ye president wa henda ula yeto kaiho yeto henda haka hunu Faransa usaba ke sommet de climatique hunu Paris 19e l'année dernière azalaka hunu mahajana haka anendi tena klima besehula China au Japon haka iho tena imana ke azalia kandeho zabari ndarmwe klima president wa henda ula tulo zamba yenti hatu oyuna mtimtiti on est exposé au climatique harmati hatu katamba exposé yabo c'est-à-dire dazinu ajirize ntuzinu yemirwa majila wakatemva ketsuhunya ngono ngari arditsena njajo hamba ye éruption ye volcan on sait jamais ijo la muhejuhe ijo la muha on sait jamais on est entouré, on est des petites îles insulaires. On ne sait jamais bahari sa jojo hamoyo ici harma emiji hatu. D'abord si singa c'est vraiment exposé aux problèmes climatiques. Dione mana ke pozo ida ule yetu do henda. Heni sabalo somi ya climat azalifu yake yabo. Pourquoi disona handa yende ata solution. Yata solution hauyani kwa solution ya rashawiri ya hauyasaidiwa hizo problem zinu halafu leo tizanda keje kabidini zambe shati tizanda ukaya leo da mwakabidi mjamri ni ke droit de réponse ukaya bo négociateur utowa message zinji uka azali hedaruma somi ya climat bo négociateuri bo négociateur yabo azali ado hedaruma ze climat haruma somi climatique yezefa da ya hundradazi ye solution dahi ye solution afanya jiko emirama jitsela bo négociateur ici emirama jitsela sihi ya zala wa lwenda rmaze some hafanya solution ya tahanda hii izo na kalwa fikiru kaleo ngamjo hujamrijibu leo bo négociateur balazali ado henda rmaze climat bo négociateur uramba azali wanda ta solution e kabasi maji miro ya majarma yansi emanar chona lewendi bo négociateur leo emanar chona nini shamkaban azali bala ngondo hulabure
azali ngo darma zikilima bure. Donc mi tikamlida ni mjamna bieleo mjamni jibule mjamni nike droit de réponse kaja tizama kaja kabidi ni zabe shayo sujet makabidi mjamni keleo mjamni ke droit de réponse mimi Hassan Issa le négociateur hausi wando ngachoma da si wando wa azali da si wando wa azali ukanya nono wala azali président wa henda ula yakado darma za some za klima wala jobo négociateur karcholewa ba négociateur je mimi na kafikiri kamru mana mkomo nanki likabida do fikiri hizo shanja kajuo kaleo mruja wa bosedi larifu ngojwa armazerezo uoneza jiralmenti ya hatu helo nena swata bihao halafu ndo jamba libere na jwe libere yensi ya bosedi larifu mitsudo zamba inuro hombi uloniyo wan shakoli we kwanza mwana mkomori shakakoli ngao na mahoze mwana mkomori we hanza yensi we grand patriot we mwana msujali yabo waonaleka falinu waoneza jiralmenti ya hatu we mwinyi ujihoshe meze ufanye alerte engari fanyao wakomori hotu kufuhanu diaspora ya baraka yengari fanyao na rijwelta solution tsainu zondizo wafanya juzi utoa message vocal juzi ukaya harma l'investiture na rijwelta yabo nono haruma ndobie rengwa yabo ndobie rengwa yafungwa razida yabo yafungwa na rjora temsajaja na rtsohenda na si manifeste na rtsohenda ho prison ra manifeste ho prison rahime haruma prison manifeste ngono ndugo za batani ngono narikobelana bwa komoro uka fala tout son tipia sur nos publications banabasa subhanallah bakomor subhanallah na merango ni tsahi 2 secondes subhanallah shikoli si wa komori si wa Peru si wa Peru si wa komori koli si wa Peru tibora ko insiatuka na parohenda banu sina rohombi si wa komori koli banene nokto jibrilia bahi on est des égoïstes chacun il pense qu'à lui c'est malheureux. Subhanallah gantomba bi na muhimera ngonone se nimane se photo sali no banu batukufu nali na rasa 2 secondes. Voilà, il nous page Al-Watani actualité de Comores. Al-Watani actualité de Comores. Ingamba ona mshie yenge yemvua yinu itoreje le 26 itambaza imafiti ya hao na mshie na mtosha hadisi cha yinu na muone ka oyima na mkomori danza za ngozi ngandindre petetsenezo yanziha na mtsoenda ye page parao Al-Touane actualité de Comores ngardini sometsina mwishi subhanallah ngardini sometsina mwishi yenge mvua yinu itsori ni reje ile 26 itambaza imafiti yao ça veut dire le 26 yende tsa investiture donc utsengo ngombo Mungu le kafalino ni le le 26 subhanallah nezi mnamswamihini banju kakamtsubenza nezi mnamswamihini bakamtsubenza subhanallah ebanu mramba ebanu kweli mruhamba uyimana mkomori ndianzi atizamba uyimana mkomori mana ser swali salama na zodile uyimana mkomori ndianzi ha zenogozi kati ujwa kale likafailo sala joja le 26 mai lijondo hao lende la rehitso hao lende za menyeze nyibazo hao izo katuzira hauanza ni wahi hau famizasa za za mhusu izo katuzita konge nge Faransa nganu Faransa nge bien mu Faransa sa ezinu buhamba bwa komori oyimana mkomori tizamba katwengu ngumbo mnezi Mungu zanongozi nzirejele 26 le kafalinu mnezi ngajele le kafalinu lijele 26
lije lilo hitwa wana Komori inda fasara yao lije lilo hitwa wana Komori. Subhanallah, Mwenyezi Mungu noswamihi, Mwenyezi Mungu noswamihi. Subhanallah, subhanallah. Mwenyezi Mungu natizirende, Mwenyezi Mungu natizirende insha Allah. Gono Mwenyezi Mungu natizirende insha Allah. Donc on tukanzani vile mbabia warma ni droit de réponse ya Sedilarif na mero Sedilarif ukaya ni mrejei tena le kafalino linkafalatu sontipia lintila azalibahi shaunu unumswiba watu sontipia si wa Komori sontipia unumswiba watu shaunu tiwa azali. Donc mime solution na yamba banu ba Komori nanzoni yambe banu ngani paro heni mwana Mkomoro wanajundrao diaspora ya baraka na mjorita solution ukaye solution ya hangu nanzoni tsange esabani henu ngeno tsangu ya henu ifomda tsange ya hai solution ya hai yangu da yinu ngani paro les appels sur un appel de Paris et à Marseille et à Lyon. Isongo una des appels ngwa una wangu isongo unu pare so fanya appel isongo fanya appel ndugu wa Johen henya appel yabo wafanye teleto ayo solution wafanye teleto diaspora ndi ratsange henya mratsange mbabe mratoshinda hawifanywa teleton itilo har maye voilà har mazero réseaux sociaux mrando nda yabo ye tsanga na yo solution ça nous va téléphoner be sengyo na mrobanu nginja mromba iva ngwana yo solution ngwana mimi ngami tsango wangu mimi ngami pre tsange omtsango wangu tsa unubana omtsango wangu mimi asan isa le négociateur de la République de Patagonie ya Comore omtsango wangu tsa unubana et quand les appels zinu ya diaspora baraka wafanya appel wapare diaspora baraka wanwatsange mapesa en urgence wanondo asedi wananasi walokomori wamenyaza nyumba za hao wakoza walola pitali walatsa zemaliza hao wamenyaza nyumba za watojwa vanwanzo wajokahenda wanajokanda wadolala izono za kabila basa heni mwana mkomori ya irijuhe ritsahe solution rikensi risedo wanyanasi mkera tibwa Komori iyo ndiya kabila zino abasa do jarambari mazerezo shasi do jabano do kansire la pizana rida azali rodo jabanu azali na lawe azali dictateur libere yenti dabla sedi larif nano tide heli unumsuiba tizaba unumsuiba watu sontipi na rijuhe bwa Komori rangu abasa rijuhe rire ndazi diaspora baraka ngani mparuno tipia diaspora baraka na mjuhe rire ndazi enga rifanyao yeso lisonda hii na rifanye mimi nchu yentu mwakafanya solution yentu ikiludhali mutizamba le kafalajir diaspora mchoka mjuha mtanga mapesa mkaza mbehe Komori mwasedo wanyanani imana richojwa razifanya bahende na rijua rizifanye bwa Komori ngwano na rijuhe rizifanye reshele wanyana solo Komori richijeba na abasati zamba na rensi e politique na rirembali rangalio msiba unu womsiba wahe mirwa majinu womsiba wahe kolera o waneunu narijua narikensa basari shemeze ye politiki rirembali shariti jevanu azalina lawe mkera tiba Komori rikubaliana li suala lino renti zero hombi wano renti zero hombi bwa Komori mkera rikubaliane rangalie ezijirio ezajira harumwensi ya hatu harumwe makafamili yanu ya jira harumwensi ya hatu ukaunumsiba mziro rujwarishe meze ritsange hunu au wabo kakaritu tsanga rito angalia harumali za association zilo hunu humanitari zilo hunu Faransa warisebie ngaba association zinji zilo hunu Faransa appel de Paris wajonda les associations zilo hunu Paris appel de Paris les associations humanitaires waunese ukanga michuya hata les associations hizo wazijua Komori basi miru ya maji itungo ravage
les villages wanatungo hulwa wanatungo hufa wanatungo koza za association kama mizuri wazijua huno Paris huno Faransa imana tusojwa na raona za barindu ikakole appel de Paris na Marseille kole nyima patriote ngamanzo yensi nganyama hoza ya hensi nganyama hoza hona Komori banaba sana kabila basari muneni banaba sana wa Komori wa Komori wa kabili wa mononi o patriotisme wa hanu dabasa shabana baga mtuka jamrambie azalina lawe kabati investiture le 26000 hona dahu yabamru jo jambe makali yao uonge hors jeu tizamba uonge hors jeu wakati mwema désolé yon de vérité désolé kwa Komori yon de vérité gono msiba mjiro wa jehelinu wanutu hema wantipia wanutu jo wantipia wahimi wataha solution wandu wa azali ye gouvernement ye président wajwa wataha solution ingarifanya uje o wandu wa helo opposition kamili madomana helo opposition ma politicien walio harumwa l'opposition wajwe bao ingarifanya uje hata ilitsotanganya sonti pia l'opposition no andwa azali rike bazima richoka bazima bana basana kabila basari rike bazima sonti rike kono nzima sonti kabatio yamwe kanon nchuja no hangare bawe wemdwa azali mimi wemdwa opposition nono na rike bazima sonti pia rirasha bwana mayensi rangalie ye faida ya hensi rirendrazi rita solution enga rifanyao yonde heli heninsi beja kafa woto jo ntipi ya hunu Faransa de heli hunu Faransa wandwa Macron ne l'opposition ne ma centriste beja matala ni baja atanta hunu Paris woto kabazima wonsi wakati watanganya hana wata solution nga rifanyao ya tantanuri rene ya tantanu yuwa de français enga rifanyao woto kabano bazima pia shokwa dombo ka inu atanta inu oyi Macron na jidebri Macron na jidebri nono wotu ndo honti pia wa Faransa au kwa dota nono parce que ye nation remwa ye nation ya hawe remwa imana le kafalu la jiramanti ya hatu le kafadziro linu la remanti ya hatu imana ruto karma konyo nzima sonti pia za barindi shahena mrajivuru nono izoka chani husu izoza azali yo ya he gouvernement tile heliyo na renzo peu ba Komori kubaliana ngono donc watukufu ngani kazoban zonze habari tukanzani vile mbavi haruma ya interview ya Sede Larifu ba vraiment si kashoke hema kelo ya kamba yaro tikadwa bangu joja ya ritashi ya tahi solution chanja njaka ujwa kaba ni ngujo ya mana na eda dorin salama na sondele njaka jwa kangu jo ya mema kaulwa dungo kanayo henisi ko libere yensi ya zali criminel njaka ziju njaka ujua yinde mana na kashoke na bokano ni ifoni mjibwe masuala yala baye ti haki donc izo za habari watukufu merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci